E a Semana Santa será sira precisa husik hahalok alt audio no lia fuang kroat pamaluk sira selok. Bispo Diocese Baucau Dong Leandro Maria Alves ia misa Domingo Ramos ateten tama ya Semana Santa sarani sira persija husik hahalok at sira audio husik lia fuan kroat sira no labele hanoin at bae maseluk mai be persija hadomi malu berdua malu Dong Leandro husumos basarani sira perparaan hodidiak atau contempla mistério Jesus Cristo neterus nonia mate tamba ema hotu ne sala. Hadiah italiano dia kita prepara italiano atau contempla o mistério de Jesus Cristo e Deus mate no Mauricias e Deus mate no Mauricias valos vai nascer mas vemos batida e teia tahare de Jesus de domi maroma de domi maita ita buka atu ita de domi maroma de usi italiano halo yeksi. Bispo Diocese Baucau hateten Jesus na fatin haklaken justisa pas no hatudu domin bae mahotu maske emane salanai nida. Jesus ia halo ida haklaken justisa paz no amor que domi ba ema ode hanuri kata maroma hadomi ema hotu no se vai musik ema ida mesmo que dia salanai pensar halo ema seu Varanakali la conhecido no Glorinha Babata. Jesus forma noite maita, atuita buka kusi kita dengan halo katsa. Kita tem que Jesus Cristo, minha experiência, minha memórias, halo kita mos bere tem que minha vida di di sociedade. Ema barak dalam barak la bolsa o ema halogia. Ema barak dalam barak sempre ofendido o ema halogia. E também acontece que na Jesus Cristo queras. Que na Jesus Cristo cura ela. E na Jesus Cristo halo ema mantia com ela. Mas bem ema barak sempre da dia. Domingo Ramos marca início Semana Santa, tempo nebe sagrado liu iha calendário saraninian. No domingo ne comemora Jesus ne entrada triunfal iha Jerusalém, banghira ema lubung cumprimenta nia ho ai palmeira nia sanak sira no hahi hok solok. Nune domingo Ramos ne fo hanoin basarani sira atuna fatin fiel ba Kristo laos deit iha tempuk solok nian mai bemos iha tempu susar nilaran. Feliciano Venancio Belo, GMN.